Bok. Da, zabio sam ovo, šta, koliko bio? Mislim, 6-1 ili 7-1, nešto kao to, zabio sam 4 i da, mi radimo svako dobro, ali jebi ga, moramo zabiti još malo, ali to je to. Mislim da bit će dobro za sad, imamo još do zima i vidjet ćemo kako će biti sad sa ligu. I da, mislim da je sve je super. Sve je super poslije utakmice kad zabijemo 6 golova. Pa ništa, evo, pobjeda mislim da je zaslužena. Zabili smo 7 golova, cijelu utakmicu mislim da su bili bolji, imali smo još nekoliko prilika. Primili taj neki nesretan gol na grešku, ali dobro, šta, idemo dalje, čestam protivnicima na borbi, na fair, korektnoj utakmici, a mi idemo dalje, idemo se boriti, probati stići gore zet, pa šta se bude. Jeste očekivali da ćete se boriti za sam vrh? Pa iskreno i nismo, išli smo utakmicu po utakmicu, tako ćemo i dalje. Dajemo svaku od sebe, pa eto, nagradili nas je, sad smo gore, probat ćemo se održati gore, pa šta bude na kraju. Pa evo, nismo ni očekivali ništa više, išli smo na bodove, a sad kak je završilo bolje da ne pričamo o tome. A mlada momčad, nema nas, kaj da kažem, ja sam kapetan, imam 20 godina, imamo najstariji igrača u špici koji je 93. ja mislim te godište, 96. Kaj? 94. I kaj da nema nas na treningu, nema nas. Mladi smo i neiskusni, evo, a pokušat ćemo, šta? Pokušat ćemo, trudit ćemo se i kaj. Da pojačanja dolaze na Da, pojačanja dolaze na proljeće. Koji plaća, jel? Koji plaća. Ništa, evo, dobar dan, hvala što si nam došao ponovo, evo. Prva Zagrebačka, evo, ide dobro, hvala Bogu, evo, igrali smo sad sa Žerevincom 7-1. Imamo još 3 kola do kraja, nadam se da ćemo osvojiti prvo mjesto i idemo na prvo mjesto, jel? Bravo, znači novaci u ligi i odmah na prvo mjesto. Pa naravno, zašto ne? Jest da je to maraton, nije šprint, jel? Imamo još iduću polusezonu, ali evo, idemo na prvo mjesto i to nam je prioritet, to nam je cilj. Za sad su rezultati odlični. Za sad je sve dobro, hvala Bogu, popraćeni smo sa strane predsjednika i uprave kluba. Rezultati su odlični kao što vidite i to je to. Sretno dalje. Hvala lijepo.